Pozdrav svima! Iako izgleda kao da se nalazimo u nekom ratom zahvaćenom mjestu, nemojte da brinete. Ovo je samo strogi centar Podgorice, Njegoševa ulica. Svega 50 metara od zgrade opštine. Rekonstrukcija ove ulice je počela u decembru prošle godine i trebalo je da bude završena u junu. Evo nas u posljednjim danima juna i kao što vidite još nije ni blizu kraja. Odlaganje izbora evidentno je dovelo do odlaganja završetka radova, jer ulice moraju da se otvaraju samo koju nedelju prije izbora. Zbog ovoga bih želio da predložim da se uvede nova vremenska odrednica, rok završetka do izbora. To je jedini način da se u 21. vijeku objasni zašto radovi na jednoj ovolikoj ulici traju već više od pola godine. Guinnessov rekord za najbrže urađen put drži Indija, gdje je 75 km magistrale napravljeno za 105 sati i 33 minute. Dok neko mjeri brzinu građenja u satima, u Podgorici smo još uvijek primorani da istu mjerimo mjesecima i godinama. DPS će na predstojećim izborima u Podgorici biti smijenjen, jer građani glavnog grada zaslužuju bolje i odgovornije upravljanje opštinom. Zaslužuju vlast koja će da služi njihovim interesima, a ne da im nanosi štetu, kao što to čini odlazeća administracija. Prava Crna Gora će kao dio buduće vlasti u Podgorici domaćinski i ozbiljno da se odnosi prema našem gradu, pa ćemo se zalagati da ovakve scene ostanu u prošlosti. Građani znaju da mogu da nam vjeruju jer mi držimo riječ.